An Sasha Siadiap, Financial Minister Jong Kari Nigeria, Hakisipai, lada umla banai kejubab kebabiang, halor kejingja kapisa padba. Kini Kisipai Nigeria kibelayo bansensyar, ya kategori, kilaong balada umla banai kejubab kebasai, bat kebakhut. Lada umla banai ya kita halor kakenta bakilabu sau pupra kenta un Sasha Siadiap. Uni Minister Uladon hapreng kacing ling a mensim kacing sngosi kacing perkhat banwat nia syai bakata kapisa keja lakeno ba ula bamsap namar bakapisa jong kipai ba kalaja lut kane kacing bamsap ula baun bamsap ne kadai ba ula buri syai ya kata kapisa namar kadai kapisa jong kipai ba ya uni Financial Minister jong Kari Nigeria kila berngem bat kila ong kini Kisipai walada umla banai kejupap kebiang ngim ting bat ngim smith bat compare walada udai makana minister ngin siat yapej namar ngim kwa bakum kani kecing bamsap kecing arsam kandon hagari jongi une minister waladon hapreng kecing ling amensim kata namar ba ulalingo ngan ya kecing ca jong kapisa henry ya kecing shisha omtip la ubam sap ne kadai kecing sya berngem ha kidai Kisipai. Laong bakini Kisipai ada umla banai kejupap kebabiang balada kum kini kijujia hakino kijingjia habadai hapo Nigeria Kisipai kimting bat kim smith yano kibadai ya kakam jong kipai ba kinle arsap kin bamsap ya kabadai ke jong pai ba ngimting ngin siat penyap ban ngin penyapet kila berngem kini Kisipai Nigeria bat kene kala ai kata kecing mut ya paro pacar ki bamsap ha kecing yap kingat manla badai ki priu